Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Khizi dimanapun anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita sudah jumpa kembali di Khizi Channel. Jangan bosan-bosan kunjungi channel kami, karena di situ banyak sekali video-video yang mungkin sangat bermanfaat dan ada juga yang kurang bermanfaat. Oke sahabat Khizi, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Oke, jangan lupa sahabat Khizi. Oke, pada kesempatan ini kita sama-sama akan menyanyikan ataupun akan melantunkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu salawat Badar. Salawat Badar versi Khizi Channel, versi Tezi Sentral ya. Oke sahabat Khizi, jangan lupa komen di bawah dan jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe and like. Kunjungi ya, tinggalkan komentar anda di bawah biar kita kunjungi balik channel anda. Oke sahabat Khizi, mari kita lantunkan salat pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaat kepada kita semua. Maka jangan bosan-bosan untuk bersalat pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita salat Badar. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin
Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Oke, sahabat Crazy, itulah salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat salat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dilimpahkan rahmat dan sejahtera kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa subscribe and like and share, dan juga jangan komen di bawah biar kita kunjungi balik channel Anda. Dan kami dari KZ Channel ucapkan terima kasih banyak sudah mengunjungi channel kami. Dan saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat KZ.